OK, takže čaute, vidíte pri dnešnom let's play. Dnes to bude veľmi rýchly let's play, ale dnes to bude epický let's play. Pretože som jeden z tisícich prvých youtuberov, ktorí toto hrajú. A som fakt nahravený. Ak neviete čo hráme, je to tu dole a hráme Five Nights at Freddy's 3. Keby ste si nevšimli, on sa hýbe ešte viac než predtým. A nie je sám. A čaká nás veľké odhalenie príbehu, čo ste vôbec nečakali, pretože Springtrap nie je prázdny a Springtrapa nevyrobili majitelia tejto firmy. Springtrapa vyrobil Purple Guy, ktorý je teraz v ňom a je mŕtvý. Polomrtvý. Fazbear's Friday Local Amusement Park is getting ready to scare your socks off. Áno, vystraším vaše ponožky. Je to úplne iný systém hrania než tie predošlé dve hry. A už sú tu 3 bodky a nie hodiny. Five Nights at Freddy's 3 prestal pracovať. OK, môžeme hrať. To mi strašne páči. Some of its equipment is barely functional. Yeah, I wasn't joking about the fire. That's a real risk. The most important thing you want to watch for is the ventilation. Look, this place will give you the spooks, man. And if you let that ventilation go offline, then you'll start seeing some crazy stuff, man. Keep that air flowing. Okay, keep an eye on things, and we'll try to have something new for you tomorrow night. OK, takže vraj tu má niečo horieť. Že s ohňom majú problémy. A s tým si naozaj nerobil srandu. Aj keď s ostatnými vecami. Nie, ja som ho prilákal k sebe. Kde je ten zastran? Čo tu je? Je tam? On je tam? On tam fakticky je. Ty kokos. $5.59 AM. To bol... To ani 6 minút nebolo. VSD. Toto je dôležitá časť tohto príbehu. Deje sa to v roku 92 po uzatvorení tejto veci. Ako sa môžete vedieť, v týchto animatronikoch sú deti mŕtve. Fuck you. A to je Purple Guy. Počkaj, čo? Bye. B. Klik. Niečo tam bolo s klikom. Mami sem. Aj búrka. A preteká tu. A tu sú potkany, pravdepodobne. Scott vie kresliť. Nope. Fuck you. A teraz prídeme na najhoršiu vec. Error. Utekaj, hovado. Purple Guy ma rozobral a duša toho dieťaťa musela si ísť. A na konci to bude epické jak svinia. A Purple Guy úplne to... wow. Hey man, okay, I have some awesome news for you. Aha. First of all, we found some vintage audio training cassettes. Dude, these are like prehistoric. I think they were like training tapes for like other employees or something like that. So I thought we could like have them playing like over the speakers as people walk through the attraction.
attraction? No. Dude, that makes this feel legit, man. But I had an even better surprise for you. You're not gonna believe this. We found one. A real one. Gotta go, man. Donesli nejakého It's in there animatronika. somewhere. I'm sure you'll see it. Okay, I'll leave you To sa with some of mi... this great audio that I found. Talk to you later, man. Donesli nejakého... Hello. Welcome to your new career as a performer/entertainer for Freddy Fazbear's Pizza. These tapes will provide you with much-needed information on how to handle/climb into/climb out of mascot costumes. Right now, we have 2 specially designed suits that double as both animatronic and suit. So please pay close attention while learning how to operate these suits, as accidents/injuries/death/irreparable and grotesque maiming can occur. First, we'll operate the mascots when they are in animatronic form. For each operation, animatronics are set to turn and walk towards sound cues. This is an easy and hands-free approach to making sure Neviem, či som správnym spôsobom pochopil toto. for maximum entertainment/crowd-pleasing value. To change the animatronic to suit mode, insert and turn firmly the hand crank provided by the manufacturer. Veríte, on Turning the bude crank si tu. will recoil and compress the animatronic parts around the sides of the suit, providing room to climb inside. Please make sure that spring locks are Tu je. fastened tight. Tu je, ja ho fakt môžem nalákať. Dobre. Skoro. Remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's Pizza. Chudáte mŕtvi. Hello. Sorry. Nie je tu nič moc, čo by sme mohli urobiť. Fú. Je to ťažšie. V jednom mala tá teória pravdu. Musíme ho odlakávať. Fú. Nie. Ideš sem, je ti to jasné? Hello. Dobro. Šikovný. Čiaj. OK. Co mi nepáči? Hi. Čo je to? On je tu! Ja som ťa tu videl. A ten chudák ide hľadať Freddyho. Dobre, nejdeme to moc zdržovať, ideme rovno za ním. Je to smutné. Ten Purple Guy sa rozhodol... Neviem, čo mu je fakt, či je psycho alebo čo. A tu je Golden. Či tu je... On si z nás chce vytvoriť jedného ďalšieho animatronika. Neviem, na čom bude, ale... OK. Toto je pre dnešný diel všetko. Dúfam, že sa vám tento let's play páčil. Hoďte tam like, hoďte tam subscribe, nech ak chcete viac. A jo, to je všetko. Čaute.